meghalayapost.news Satang nakibnai ba kawena kalampung Ioh Phutbol ka bapaw na ambaha jong ka portay balatip kum ka FIFA World Cup kan sa sedang habunai jelio arajar arpun Riew hakilai teliki jaka ha Canada Mexico badi USA nre kalong par ka kubor ka bapendu Mynsiem bar ka bapendiaw ya baro ki Riew Ieit Phutbol ka India namar hadu menta ya ka hoki media ban shimenta ha ka tiga tournament 4 syamla di setia kumbala pa hoki kubor baper satang nakibnai ba kani ka FIFA World Cup arajar arpun Riew kan sa sedang no henre ha India 4 dan kinu ki company broadcast Kibala yo ya kabor banle ya ki live coverage hakane ka FIFA World Cup kumbala mi akilat pathai kabor baper ka perthai kajing sedang bandi ya kata ka media rights kala sedang nadu bana jelio arhajar arpausan badam syamla dan pat ki company he kibawan bantit na ka banta banle ya ki live coverage kate ka lempung FIFA World Cup arhajar arpun Riew kumbala pa perthai kirinsan social media baper kadaw tun rai kalong baki company bahe ki bajule ya ka live coverage broadcaster sa India kilakiar ban shimenta ha kajing ya khun ban yo ka hong banle ka live coverage media rights jong FIFA World Cup arhajar arpun Riew kamtam namar kajing bomla ban penmentoy hakaliang ka kamai mar kajing duna hakajing yakni hakayau wala ka FIFA kala penduna sibun ya kador kabakadawa na kabenta kilempung arhajar arpun Riew bar arhajar laipo na ka 6 million shagalai pesan million henry ki company ki bahe kidang sangaw Artatien ban shim yakni kajing kit kli shushu kani kajing Artatien ban yo le ya live coverage jong FIFA World Cup arhajar arpun Riew kaban sa sedang habuna jelio arhajar arpun Riew kala pendu Mynsiem ki babun ki Riew Ieit Phutbol ka India namar ki babun ki company kidang Artatien banle ki live coverage na kada ka jing bomyo jumentoy hakaliang kakamai meghalayapost.news